ati naragiye narakoze ibintu sijya mbere cyangwa sijya kabiri narangenda nkakora indirimbo video ariko sinkore media tour ni kuki nakoze media tour right now urabona mu buzima kirazira gusimba etape ubugomba nimba hariho 1 2 3 gushika kuri 10 nushaka kuva kuri 1 ukagenda kuri 10 direct hari ibintu uzoba wataye bisaba kuva kuri 1 2 3 4 igambere nagiye muri Tanzania gukora indirimbo yitwa No Love yabaye successful kandi yagize ikimariye rwaruka abakuze abato bose hari n'abana batajya ku ishuri batumvise No Love hari n'abavyeyi bampamagara bati Sadbi ingo basuhagarara ahantu umwana wanje akubone ube ikijiwe ciwe nukuri bon ni success kuri yo kote nagiye kandi gukora Don't Cry narayikoze sinagira media tour abantu bambwira ati gira media tour but management yanje n'abantu banyoboye basurambe mu kazi kandi barazigenda akazi gakogwa bambwira bati no ntukore media tour ntiharagera ndagaruka so indirimbo Don't Cry sose kubera nakoranye no Tanzania byabaye ngombwa ko nkora media tour muri Tanzania kubera ko nakoranye no Tanzania bisigura yuko nagomba abantu population ya Tanzania nacyo gituma nakoze media tour icya kabiri hari byagenze neza n'ibitagenze neza muri rusange byagenze neza kubyerekeye media tour kumbure ibyo mutabona kuko turi mu bihugu by'abandi muratubona mu mafoto mukaryoherwa bariko barateza ariko nimbo muba muzi ibyo tuba turiko turacana sasa byagenze neza byose 100% byagenze neza ibyabereye kuri Wasafi ni cigwa kuri iki namahirwe kuko iyo tutaronka umuntu adukebura ntago twotera imbere ntibishoboka kandi murabona ko nabaye humble nagiye hasi kugira ngo nige ubumenyi bwabo nige tactique zabo ndazizane mu bantu biwacu barankoreye neza reka tubashimire kwanza mu media twaciyemo Wasafi yanyigishije kugira brand branding utandagenda na pauza standard ava nkumva abantu bambwiye bati Sadbi uriyemera mu bantu iki ndabireka kumbe ndiko ndatakaza brand ngiye hariya bati unatisha au tishi papa au tishi il faut tishi exactement yuko Romy Jones wo muri Wasafi niyo hamagaye bajya ba journalist mugomba kwakira futa anila abantu bose mu mwakire superstar kuva i Burundi bajya abantu barabona ba Johnny Joe barinjira muri social media zanje kuri Instagram muri Tanzania urasiko abantu bafite 3 million 5 million 9 million ba followers mu gihugu nka kiriya murabe kwanza hano narindi basanga 53,000 followers ngo no hangana na Diamond afise 8 million followers ngo bombwira bati kurikiwe ntugira iki ngo ntarire mvuge nti uko mbandiko ndica serivuza abana biwacu cyo gituma nabaye bumvire ndabumvira kugira ngo namwe mu byumve mumva aho dupfuye kugira ngo twikosore iyo ni system nziza cyane yo kwiga no kubasha gutera imbere utabaye udakoze uko nushaka gutera imbere heko ragize blue tick barambaza blue stick barambaza ntayihari au nata blue stick asa uko superstar kweli kaja katipe kalikisha imande yanje kati sijakubali jatisha KSB au jatisha KSB damuraba ni manager biko hai yametukuta engatema yuko bukeye kabiri hakozwe ibintu byinshi cyane turi nyuma bajya abantu sabansi bacu nabakunzi bacu turi nyuma narisiguye iwaje na Instagram bakoresha ndabesha mwe murakoresha Instagram bangana pourtant
generation zagiye ziragira ziri vulnerable kubera kuvuga ati kwiyemera ngo nitwisemba, ugasanga abantu barako gukosora ntushaka kumva ivyo bishe generation zindi zizoza. Nico gituma nemeye amakosa yose dufise ku bwanyu kubwo guhindura music, kubera mwe mwumvira cyane za media za Wasafi kurushiza media zacu zamaza ababyenga mu Burundi. Bukeye kabiri nache ngira blue stick, manager alifanya mambo, wanampige makofi manager. Sasa hivi namwandikia Johnny Joe, ndaandikira Johnny Joe wambonye yaga bauza zitandatu nazizanye hajya ndamutaginga kuri Instagram ati wambonye baba bauza na numvise umwana yumvira mu nduru. Muri rusangi nta kibazo cyabaye, ahubwo dushimira Imana ko byabaye kuriya, kuko abarundi benshi nace ntangurambira commentaire nyinshi kuri Instagram, ntangurambira na like nyinshi kuri Instagram, nibangaye bugura Instagram kubaho bumviye ikiye kiganiro benshi. Bon, twarungutse ubumenyi ndetse n'ibindi byinshi nzi, ariko tuzogenda tubihanahana dusaba ama press conference, ama seminaire n'abaririmbyi n'abamenshi makuru kugira ngo tubashe kwiyubaka. Urazi kitwice nituganira nituyaga, umwe korera hariya undi hakurya, dushaka gutera imbere muri iyo system. Hayo amanga communication. Haravuze ko Sapi ngo yaramenyereye ko n'abamenyesha amakuru aba amateur, ngo wamenyereye vya bibazo by'aba amateur ngaho mu Burundi. Ibibazo bakubagije muri Wasafi udahora ubazo ngaho ku butaka bw'u Burundi nibihe byatumye batwita aba amateur? Nukuri nta bihari muri Wasafi. Nagiye ahantu mu ba revolutionnaire b'umuziki nkanje, bajya abantu barankunda kandi barabakunda, ndabisubiyemo. Bijya si ibibazo byatari, ahubwo bijya n'ibibazo byo gutuma umuntu avuga ati jewe uyu muntu n'umustar ariko kubera kadafise ibi why reka ndamukosore, kandi umuntu atakubwiye siyo sawa bana. So bavuze ibyo biyumvira, bavuga ibyo bashaka, ni bakuru banje. Ivyo dukora no munsi ahanya twaciye, iyo aba baraciye imbere nari kumenya ingene ngenda, ariko kubera bataciye nduwa mbere abambonye bazomenya ingene bagenda, sivyo? Mube mubona ibyabaye mu bibone bibahicirwa biduhicirwa. Je narize gose kandi nzosubirayo kandi nigirira ofa swiyigena yaga. Ikibazo cya nyuma cyari cyuko twokwitega ko ikibere yuko mwaka kurangira na Sapi nyuma y'igitego cyo muri Tanzania mugabo wagarutse turi mu mpera z'umwaka, tumwitege kwiki? Hari ikibazo nishuye icyo media to yafashije. Media to yafashije ibintu bikomeye muri Wasafi. Tutanguriye muri Wasafi, murabona hanya naririmbye umutima wanje ni wewe utwaye kinishakira kiki, bavuga ati yandirimba na Ravani nake kumbuye niyo yaririmbye nishakira kiki gose, kuko iyo ndirimba no love nayo bari bazi ntibari kuba interesse, ariko bumvise ati kumbe bayivye uyu muhungu yige ndirimba, bose baci bagenda YouTube bumvise uko. Ariko ndirimba karabarya ni hapa no love ni za ndirimbo za local zigumaha, ariko zikaba hit, mukabona ko tutesa, kumbe ni hapa ntabwo dutesa, ntabwo turi nyuma tugomba gutera imbere. So ikibazo cha kindi warumvajije mu kanya, rero media tuwa yafashije ibintu byinshi cyane gose, yamaye ngira mubanye Instagram yanje abatanzania ni benshi barira ati tuambie Kiswahili basi tusigurire, bashaka kumenya ibyacu kubera twagiye aho. Rero baraca baprofita, baraba muri ivyo mu Burundi, babone Natasha, babone Fizo, babone Double J, cyane abo bararangije ibyabo nkanje
ni nkanje twarangije ibyacu aya mahera si twe tuzoyarya za 100 million ba Diamond ariko n'abana bari nganye ne bako barandaba bazoyarya ya babone ti Double J babone ti Best Life babone Benaz babone Bente basacinge babona abandi baririmbyi bashasha cyo dushaka kubera kinavuze nti reka tureke kujya umuhari ama company ahubwo amakosa ari iwacu mbwira ukuntu company yo guha amafaranga bakubona buri munsi muri club mu bunure buri munsi bakubona mu kabare ku katikati kwa mayaka hehe nibishoboka 5 every day nibikunda ugomba ku branding image ibyo ni bya bindi byabereye kuri Wasafi branding image niba wasiriyaje wanje nuko Mariam turahura n'umunsi umwe je nijamena kubona bose turira mu tarano turira mu kabari nushaka kumva nukuvuga yuko respect yizina ryanje kuko nta company ikeneye gukoresha umuntu ayici izina ahubwo baba bakeneye brand ihure n'iyindi bibe brands bikora ikintu gikomeye rero abari n'ibyo utangure kuri brandinga ninagendana n'ababounce batandatu ntujye umari ngo satbiyagize iki bangeneye brand ninagenda muri concert nitwaje limousine nugo tobari yanje ni nyangisho bigutwara mbaniga ndi branding ego branding ni kintu cyambere ami bro kuri branding kwidandaza rezo social murazi ne tuyikoresha twebwe tushatse turacafuza igihugu cyose n'ubyusa akabona ati wasili aho haciye hose muri rezo social wasili rero akona kabanga cyane abantu bakwiye gukoresha kwi branding kwiha agaciro kwiyongera Diamond avuga ngo kujongeza twiyongere so ikibazo cya gatatu wavuze ati niki notanga cyangwa nikihe kintu noba nakuye hariya ngo ndakizane ngaha ku baririmbyi ni nakaka akunguko bazoronkamwo ubasemurire gusa gato kuri uyo mwembe cyangwa kuri iyo pome wariye kugira ngo ishobore kubafasha nabo nuko ndifunga ndumyifunze ndifunga je umuntu ashaka kurara inzara ariko nka 2 million akoze kubera ashaka 5 million umuntu ashaka kurara atanyoye ariko mfise ubutumire bw'abantu 20 ingo dusangire ariko ngara ntanyoye akamstay nkunda cyane ibyo byose ni ibintu byinshi amakubyerekeye akunguko ndasaba abaririmbyi twumvikane twundane twemeranye yuko hari umuntu yateye intambwe tumwigireko jewe ari amasekre menshi nkora ku bana nsumbi kubera bashaka kuyiga kandi ntagaya burya n'umuntu nta munazi byose rero ndasaba abaririmbyi abamenyesha amakuru tuzobe twicara hamwe dufate basi abaririmbyi bose mu Burundi dufate basi nka Mercredi cyangwa Samedi twicare tuyage kubyerekeye akazi kacu dupange ibiciro dupange ni naka company runaka wasiri nihaza ishire 20 million kubera bivanye n'ubutandukanye bw'amazina n'ibikoko gutyo tuzobasha kubasude nzobasha kuronka kakanya ko gusigura ibyo nize ibyo nabonye ndabibasigurira abandi kuko jewe ndagerageza no kuri Facebook ibyo nize nkabivuga kuri Facebook kubera nzi neza yuko batamakanya baririmbyi umwe ari hari avuga ati nkeneye kumwomora satupita hari nkeneye kumwomora fizo ndaki gushika niko yakanu kanje ngo usanga umuririmbyi araje araponza mimi nahangaika natafuta huko kuna napata raha unaniponda how come twicare tuvuge duti twubaka ibintu byacu nuko umuziki wacu twagwa rero nimba mufise amaradiyo mushikana ubutumwa ku baririmbyi Sadbi akeneye ko mwicara
muyagi afise byinshi yize afise n'inzira umuntu wese ashaka media tour ndamwereka haca sivyo Tanzania ndamwereka inzira aho naciye kugira ngo tubashe gutera imbere kuko ndi umuntu nemera yuko ntashobora gukora ibintu ndumwe turi babiri ngo duhindure ibintu tugomba kuba benshi uko turi kugira ngo ibintu bihinduke ariko ngira ngo nuko nari ikindi kibazo murakoze cyane